ithi umhlobo wakho uyagula. Ithi iBhayibhile asaba evile uYesu akeza kuwabo uLazaro selevile ukuba uyagula. Waphinde futhi wathumela umyalezo uMaria ayathumela umyalezo uthi lo umthandayo uyagula. Bathi sethile uJesu akeza selevile ukuba lo ugulayo nguLord. Sasekunjalo yithi iBhayibhile wade wafa uLazaro. uMaria akayeka ukuya kuJesu noma ukuthumela umyalezo kuJesu ukuthi uLazaro ufile. Wakalelwa uJesu ukuthi uLazaro ufile. Bathi sele kutshiwo kwathi ufile uLazaro uJesu akaza sekunjalo. Yithi iBhayibhile wangcwatshwa uLazaro yavalwa ifayili yakhe yaphela indaba kaLazaro. uJesu engezanga evile ukuthi uLazaro ufile. uJesu uma ethetha uthi kubafundi bakhe uyabaxelela uba ndifumela umyalezo wokuthi uLazaro umhlobo wethu ufile. Uthi xa ethetha nabo akafanga uLazaro kodwa uLazaro ulele. Ithi iBhayibhile kuzovela ndoda ethile egama linguTomasi. Uthi uTomasi kangabe efile loba kangabe elele ngamlifuna ukuyolala naye. Ithi iBhayibhile uJesu waya kowabo uLazaro. Ufika ifayili kaLazaro seyiphelile. Udaba lukaLazaro sekuthiwa kuphelile ngaye. Haleluya, haleluya. Kakuthi uLazaro ufile uyavela uJesu uvela uza kowabo uhlanganyezwa nguMarta. Uthi Marta kangabe efika uthi Yesu bukathi ufika lingaka. Uthi Jesu kubukhona ka engafanga umntakwethu ngoba xa uYesu engekho wambulelwa yinto Marta kuba khona ukufa. Because minus Jesus there is death. Hallelujah. Kangabe uYesu engekho nababonakala ngathi bayaphila bafile. Nababonakala ngathi bayahamba bephila emhlabeni bafile. Uma ngabe uJesu engekho wathi ufile. Wathi lonke lixesha Yesu ubukadiphi. Uthi kangabe ethetha ukuba Jesu bukhona ka engafanga umntakwethu kungenzeka nawe ukhona umamele kwindawo kuyo unezinto ezibalisayo. Uthi mama notata ukuba bekhona bekungenjanga empilweni yakho kodwa nizomemezela. Akudingeki bazali bakho, akudingeki mama wakho, akudingeki tata wakho, but kudingeka ubukhona bukaYesu empilweni yakho. Ngoba kunabantu abaphilayo namhlanje impilo yabo inyekanyeke, impilo yabo inzima because Yesu akekho. Umuntu ehlula abazali bakhe, ehlula umama notata akhe ngoba uYesu engekho empilweni yakhe. Hallelujah. Sengathi uMarta xa ethetha lamazwi wafunda umbhalo othi sayeke sifile sisiphohle nasizona kodwa kuKristu Yesu wasinikeza ubomi. Ngoba xa ufisa kuKristu Yesu uyanikeza ubomi. Hallelujah. Uthi bukathuphi ixesha lingaka. Uthi ukuba bukhona engafanga umntakwethu kunezinto ongene kuzo bathi kangabe ujonga ukubekwa kuyo kodwa nizomemezela i-solution kule situation ujongene nayo kuba kube khona uYesu empilweni yakho. Haleluya. Sizothandaza uthi kuba bukhona
ukuba bukhona. Uyabona bake babekhona abazali basinikeza ingqeqesho basibethe behlulakale, kodwa kudlule ngapha kwezinto zabazali, kudlule ngapha kwamazwi wabazali. Akade umzali ngicabile akusekho beningayenza ngalo mntwana, akudingeki bazali kodwa kudingakala uYesu. Ukuba bekhona empilweni yakho nebantasele khona uYesu, isimilo siyabuya. Nasele khona uYesu, ukuqonda kuyabuya. Nasele khona uYesu, sithi nezinto besezilahlekile zibuyiseke. Uthi kuba bukhona engafanga umntakwethu uLazaro, ngoba ngaphandle kwaYesu kukhona ukufa. Ngizomemezela namhlanje uba ngaba awunayo uYesu empilweni yakho, yazi into yobana ufile. Uke wabhala wathetha uJehova ethetha no-Adam uthi baniye nahla emthini ophakathi ensimini, uthi nizofa. Bathi bahla babonakala bephila, bathi ebusweni bukaThixo babe befile. Ngoba kunabantu esibabona bebahle bephila kahle, izinto zabo kanti zihamba kahle, kanti ubomi babo bufile ngoba uYesu engekho. Abanye banemizi emihle kanti bayangcibhitheka, abanye banemoto kanti abalali, ingabuJesu ngekho. Abanye batshadile bayaphangela kanti abaphili kamnandi, ingabuYesu akekho.